Dostlarımla kıtırık bölüm енді бетіміздегі макияжын кетіретін боламыз. Бірінші бізде осыны. Бұл макияждың соңында жағылатын крем негізінде қайда. Ой, бүгінде кенжек деп қойдым аты. Братишкалар. Önce bize osuna gireyim. Beşinci şey mi? Kendileri külüp tanglarımı töylesi kaç. Ayağından tuğandırma kesin var o kutunun dayı. Kımıtat ken. Kımıtat tanglar. Benim atam. Ne diğer kadar var mı? Давай. Sen misin diğer? Ayakın tanısın ba? Ayakın tanısın. Ayakın kutuna elim dedi. Tangın. Aykın, kalkma benimle birge. Hakkının kutuna erasın. Sosun tağı yaşattım bütün anayı. Oyo, boks atın. Koho. Sen degen. Yine korkadı olma. Maş koyarmışsın. Жолдан келе алмайтын баласы ғой. Korkan değil. Oy korkan değil. Жоқ, сен жолдан келе алмайтын баласы. Жоқ, сенбесең сұрап көрейін. Жоқ, мен басқа жерде тұрмын. Білесің ба қорқып? Сосын маған берекетке тиіспен просто ол деген açık киген еще ол досың ғой. Берекетке тиіспеймін дейді, берекет досым дейді. Басқа отыратын жер жоқ па? Отыратын жердің бәрі тұр мына жерде. Бәрі тұр. Қара. Кадр. Көрсетсең. Всем пока. Бай.